Mayam Bukramzari, don't agree with Impact News, Raj Nongthombam, Manung, Hariba 360-degree analysis of news and events. Mayam Butram Lokchari, Nongmada Punkun Mari, Pungun Mari, Manung the Puna second, Silising Marfutaruka, Chamrini, Hariba Lising Marfutaruka Chamri, Sigi Manungda, every 40 seconds, second Nifu Kudingi, Misi Amamam, Masamat, and the Sijaba, Miam, suicide hands to Kanariba Masamat, and the Sijabagi, Tabaksi, Haigadramasi Chata Yatare, Hariba Chatari Bamasamat, and the Sijabagi suicide see. Every second 40 khodingi siba taragati nong mada punna sidusi lising ani ka chama ko humpuni malim gi wena sidusi masigi lamjel sida muk nupa masing na muk nupi masing dagi sibagi changso muk haidi masam matanda sejaba suicide or sibagi chang siamna wangi masan matanda sejaba si maroina koi poisoning koi poison tha ga char ga sijaba natraga hanging tor ga thori ala sijaba natraga self immolation mai tha jaba gari dagi chong tha jaba natraga awang mahum dagi chong tha ba ising da chong dar sijaba sum sing tongan makhal gi Mongdam, kui suicide to Java Masana, Masamatun, the Sizabia, to Haina Basuri Masana, Masamatun, the Sizaba, Hibasi, Masi, Masizagi, Hana Sizabinata, saying Monda Riba, Wakalgi, Awaban White of a paint of Mayamsi, Masi, Lois and Bupamani, he or she does not want to die, but he or she wants to end the pain, Monda Riba. Pain do Awa do Kon Bapamba Katani have you at the same time, medically Messisu. Mental illness amakang ni anaba wakal gilena amakang ni habagi wapum silari adu kari gedamakta hairi ba suicide ki case asi malim gi oina India gi oina or Manipur gi oina sum masigi graph se data se chahi kuding sum wangwe hangalakli bano habagi yam chaw wapum masulari adu ga hairi ba suicide ki case mayam asi hantan gedamakta su chahi kuding gi September gi tarik 10 asi World Suicide Prevention Day haidana pangthok to sunda ngarang su pangthok re aduga mari lena habata suicide ki hengalali ba case hai tar suicide on the rise kar gidam to orakli bano habi matang sida khana nagdam tangasi Impact News ki studio the links in the library basi joining us tonight on Manung Hutna ngasi ma ponafam pauche da yam chawna Manipur da suicide nupa chamanga ga kunmapan nupi chani kunthramatu haiduna article amasu ibikheba Department of Economics, Manipur University ki faculty member Dr. Chinglen Maisnam ne hum to Chinglen Maisnam, welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us, National Mental Health Program ki State Nodal Officer Obiribi, Madam Dr. Athokpam Ranita ni Madam Ranita Busutamnokcheri, welcome to the show. Appreciate your joining too, and also joining us, RIMS ki Department of Psychiatry ki HOD Obiriba Oja Dr. RK Lenin ni Oja Lenin Busutamnokcheri, welcome to the show. Appreciate your joining too. Ahan basi Oja Lenin dige dum haujar ge Oja. Suicide haibasi kari oiduna mental illness amane haibasu haiper koi thengna jai tasingna masi wakal gi oiba awaba chaina haigadra pain mayam am lakpadagi masi ultimately torpo oigadoribra hai to maram mayam mudle ramane du ahan basi suicide haibasi kari oidoribno hoji khogi global gi oina so hai matamda every 40 second khudingi mi amamam si habi wafum gala isi kamai torpo jan khitang thambiyo han Yam Hagani, Akoina Ragmak, Akoina Panbiri, Bantumina, World Suicide Prevention Day, Hadana, Malay from Sintung, the Pangtopum, Naikosu, Pangtoki, Manipurgisu. Karigam the Pangto, no Haragadi, suicide say, Hengalapa, Aduga, number 2 point, the suicide say up to certain extent preventable over. Okay. Kanaguman was 100%, 10% preventable or Highness Long name. Adubu, Akoi, had but the suicide has a no Hana coming up other car away. Ngasai thambigir badu maina kanagumana suicide si pungna wakal ga nabani haina lonei adu taseng makti suicide habisi masana masau ki punsibu matomtana lotion jaba adugumba thawong amani adu masi mental illness makti nate masi mental illness amagi symptom natraga madugi outcome oigadoi ni okay haibadi suicide torei se khudamoina ma pizarabada depression na ba mi amana depression gi anaba si yamna severe oirakanda depression haibadi kitang sandokna haijarabada pungning wakal ka hena waba Haining singing daba, Hingbagi Mahau Yaroktaba, Tumbachaba Yaraktaba, concentration Yaraktaba, Karigumaina Hana Hinazaram Batabagamada, Amuk Matugi, Mungajaba, Pain Batu Pangaktaba, Samna Harbadayamna, Awaba, Punging Wakalgi, Putluma Mawina, Lakumatamda, Masibako depression, Hina Kangai, Haki Lakpatubudi, Mipunamaka Naragasu, Numit Kudinga Yamatamda, Yam Dravada, Numit. Kano hapta amagi numit kudingi si hapta anigumba numit rang anigumala agadi depression ne se ko loina khangnare aduga malemda depression gi masing nong hengalaktana 2020 da di depression se khwaidagi henna miyebada piba polum singi anabna piba polum singi ani subda laini haiba ma haire ko hairiba depression se koina khanghogda bataraba yanghogda bataraba aduna mana severe depression orakpa kandati koi gi nariba midugi wakalda hinguduna kari kana galduno aigi hingbagi arthal lairaktre Igi Punsigi future da Karigumba future Amata Igi Electric Kaina, I see
ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯋꯥꯔꯗꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯋꯥꯕ ꯆꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯔꯛꯏ ꯁꯤꯒꯦ ꯈꯜꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯨꯗꯝꯁꯤ ꯄꯤꯖꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯅꯥꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯗꯇꯨꯅ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠ ꯑꯦꯟꯗꯨꯅꯤ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯍꯧꯗꯕꯒꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯇꯦꯠ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯔ ꯈꯪꯅꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯅꯤꯐꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯁꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯨꯟꯅ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯇꯦꯠ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯀꯨꯟꯅ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯇꯦꯠ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯥꯔꯥ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯧ ꯅꯍꯥꯒꯨꯝꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯃ ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯗꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯐꯪꯅꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯚꯥꯔꯕꯦꯜꯂꯤ ꯉꯝꯖꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯠꯅꯒ ꯂꯦꯟꯖꯕ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯁꯦꯜ ꯐꯥꯔꯝꯒ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯤꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯈꯟꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯤ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯟ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯗꯦꯜ ꯁꯦꯜꯐ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯔꯥꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯇꯕꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯅꯦꯅ ꯊꯝꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯆꯥꯝꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯨꯝꯐꯨꯗꯒꯤꯅ ꯍꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ major reasons ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯅ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯁꯤꯅꯣꯅꯤꯃꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯗꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯅꯥꯗꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯔꯤꯖꯟ ꯈꯔꯅꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯕꯨ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯏꯊꯤꯜꯁꯤ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ impulsive ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯑꯁꯥ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯖꯔꯨꯔꯒ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯕꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯅꯪꯕꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ altruistic ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯖ ꯑꯃ ꯐꯪꯍꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ altruistic ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯔꯦꯌꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯝ ꯃꯈꯜ ꯁꯨꯝ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯟꯖꯕ ꯌꯥꯏ Okay, ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯝ ꯔꯥꯅꯤꯇꯥꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯦꯗꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯧꯖꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯖ ꯁꯦꯛꯁ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯟ ꯁꯥꯏꯀꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠꯁꯤ ꯁꯤꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯒꯜꯂꯤ ꯁꯤꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯒꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯄꯦꯇꯔꯟꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ suicide se akhoi na sociodemographically haizaragadi akhoi age ta yengagana masi loinabak almost in present in almost all the age group neba but more so common in adolescence and late life ne hai ko say for example hujikan gi matam da di suicide has become the second leading cause of death neba among 15 to 29 years age group si yamna concern oi ba kaino mani ko haidi changing kaino mala eba hanadi khara 35 to 45 years age group sina khwaidagi yamaga su magi changing trend amada younger age group ta suicide to bugi kaino sina hengal eba aduga khoina say for example Manipur gi oina su national mental health survey 2015-16 gi finding da akhoi gi less than 14 years tagina 60 years and above the low gi ba akhoi national crime bureau report na piba gi matungina 14 to less than 18 years group tal laiba akhoi gi annual incidence of suicide na highest ne ba Manipur gi oina ko 14 to less than 18 followed by 18 to 30 years age group haibdi akhoi gi Manipur da still impact sila aiba adolescent as moi gi matam da most common cause of death say road traffic accident gum no oigali ko the next suicide sila pa sima ju yam na akhoi na nungnang ngai oiba maram di akhoi youth adolescent haibji akhoi gi future gi pillar ni natra sai sa sumain suicide tawraga mogi mapunsi se yamna kano tawgragadi akhoi ju yamna mangjaba society da yam mangjabam oirakpa aduga sex lomda mugenga gana nupi ga nupa ga se akhoi hoi lam gi budi khar khena balai adu prithvi gi oina haijaba taragadi attempt tawbudi nupi ne hele suicide se ko adu completed suicide nupa ne hele ba sigi maram me amma malai khare ko adagi mu occupational magi socio kano da economic kano da yenga ga su akhoi ina khumba da sudum tawi suicide se lairab da sudum tawi adu bo koi financial loss kumba leiba adagi recent loss of job adagi mana yamna khangudana ke haini
kai banang boy raga su ko yam higher post le raga di safe oi re haiba gumba du gumba karim tale te ba koina su dum tanara mani ko IPS officers sing even na khoi maming oina panjadraga su yam phau ba kefi coffee degi kano ma handak ta su togi ba koi theng nei ko yam lei ba ko adagi marital status te yenga ga di khoi na kaino se single loi ba unmarried sugumba san hena to widow gumba divorcee gumba hadi ma gi social support si wat pa se so marital status ta di khoi gi single divorcee adagi di kano family da yenga ga na mu nuclear family gumba sugumba da hena mu thok ba adagi sumaina sum yenga matam da ngasa gi leina rom da yengura ga na khoi na sar na so hai bi gre ko mental illness depression around kainoze of all the causes of suicide 85% is mental illness in high ko sigi manung da muk depressions na around 80% gumbo oire adi followed by kano koi psychosis aina pungning wakhan choi ba yana ba musule masana nai khangzada ba sometimes moi gi nakong da gari da serana na tarak ba nang se aina hator bani na traga nang bo aina hator bani na traga nang gi family do aina loi hatu ani kaina ki badagi mina mabu halaga di yam tam thiba mong da yam awa ba mong da hat ki do saru pudi ai sai tom da sizarage kaina khanba common hallucination lak ba hai tare ko matom da na traga na mangon da yam nuai ta ba hai tare adu maina ma khonjen ta ba da gi sometimes psychotic patients da dum suicide to ba yawi ko aduga drug related problem mayam sisu one of the factor for suicide ne ba khoi society da maruina alcohol ade hujikti anoba drugs mayam am su laina sina mar moi raga brain da changes mayam thoga sometimes moi suicide commit to yawi aduga moi gi self esteem mang ba mina moi bu ikai khumna bi da ba mina moi bu nokna bi ba ingthok pi ba sugum ba da gi su dum to yawi adagi atopa maram kaya madana khoina physical illness kra sathina na ba samna harabada say for example terminal cancer patient yamna na ba khang mangam da stage da makoi hinguduna kai dongni na sidokpa dum sibana phare khanjabo ko adagi arthritis patient yamna last stage da ko adumang to guna ana ba ru ba for example HIV AIDS oirago su yamna mogi terminal stages da haitare suicide to gi case lay aduga khoina family history of suicide leibasi sisi su risk factor khara dum wang khaleba haidi imung amada mi ama suicide to gragadi adum khara dum mari chat ba su dum yawi ko loina bakta ding natte sumai to gna khoi maran jam ya me ngasa impulsive suicide haina su hai gi badu manan kaimta plan to drago su for example adolescent amada mai breakup torin khalo natraga magi career da magi yamna wang mana aim to zaraga phangdaba natraga mama mapa gi mamangda magi ojagi mamangda mana moine expect to budi yobung maroi ki bedagi ko sumba pressure dagi natraga huzikan di cyber bullying laire internet whatsapp facebook me ama laire ko da su koi gi head message pi ba khot pa su mo me am su angang sing da moi coping am da badagi thok ta banate suicide ko sumai to kana maram di me ama lai kare hai ba okay economic strata hai gadra sel thongi natraga sum ina ko malair ba sida su dum lei ani mak ta lei nga sai lair ba da su koi farmer suicide kaina me am lai kare ko aduga economic kano sna heta ina khrum da su thokte hani ngai lei ani mak ta dum hoi magi country gi matung ina mai jaga gi matung ina khena bdi lei dubu it's prevalent in all the socio economic strata okay strata khodi makta layer khodi makta layer ho ira ina khunba oigera masi thokale to maru thokpagi reason si almost 80% se depression okiba 10% se namo ngasai gi schizophrenia hagra kogi psychotic patient guman okiba 10% se namo drug natraga tonga tonga mai ka bachinja abuser sing haitare addict oiba kangu sing da oibani na masi any strata dagi any income level dagi any koi age group tagi tholokpa yabagi film se lebani na masi suicidal case la ko ai sometimes impulsively khudak unplanned oiba mayam am su work pa yabane tu attempt to bi chang de nupi gi chang yam heli adu completed oiba hai batare masida lei gi da basidi nupa gi masing na yam bagi wa khatani hai bagi data amad lai adu uza sing da lakti uza ngasi gi uza gi article am interesting oiba society based wadung loba article in Manipur yona chai kun mari gi 1991 dagi na 2014 bhawgi hai tare masida chai kun mari sida 760 कोई सुम डेथ केस है तारे सुसाइड की केस लेबो मतम दा नुपा गे ना चमंगा गा कुन मापन नुपी ने चनी कुन थ्रामा तो ऑलमोस्ट 50% 70% नुपा गी अदुगा 30% नुपी खतंगी ओय अदुबु ngасai attempt to bi chang de nupi ne hele habi wahum sa habi thambiri kari wahum thamini manipur ge context la lakma matam da koi suicide tor pagi pattern sing se kari ubi ozagi oy findings doctor ani mang habi ki bita madu aya ba manipur present hoye yes adi maram sing se aduga manipur adi se wakhal laina na da ba mi si aidi aya ba ai thengna roin khal isan pikpa angang da gina an boxi wakhal laina sin na da le je an senior citizen gi mark su tabam khang ta ba adagi macha masu ne ithorak pa sumai awa ba mayam le adagi angang macha sing da su makoi gi tasing na maki hojik lai ba hongai ba hong ba mayam environment mung manung gi environment
ꯑꯗꯩ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯥꯔꯦꯅ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯅ ꯈꯔ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤ ꯅꯥꯔꯦ ꯅꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯃꯩ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯥꯔꯝ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯂꯣꯏꯕ ꯈꯝꯕ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯨꯅꯥꯃꯤꯗꯧꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯛꯇ ꯊꯦꯡꯗꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯇꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯥꯇꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯀ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯅ ꯊꯦꯡꯗꯕꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ USA ꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯣꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯃꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯃꯥꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯁꯦ BPC ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ BPꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯐꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯅꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯨꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯨꯁꯤꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯤ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤ ꯌꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯊꯤꯟꯕꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯇꯩꯃꯁꯤ ꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯣꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯖꯥꯠꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯅꯥꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯇꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯠꯐꯝꯗꯨ ꯇꯥꯟ ꯆꯠꯂꯦ ꯂꯣꯠꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ VIP ꯀꯣꯂꯣꯅꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯗꯩꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯎꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯅꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗ ꯎꯅꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯅ ꯅꯪ BP ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ BPꯁꯦ ꯌꯦꯡ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯅꯪꯒꯤꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯂꯤꯁꯤ ꯆꯥꯔꯣ ꯃꯥꯏ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯈꯥꯎꯗꯤ ꯒꯨꯂꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯃꯥꯡꯗꯨꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯆꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗ ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯑꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯝꯁꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯧꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯖꯣꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯀꯣꯟꯅꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯀꯣ ꯃꯌꯨꯝ ꯆꯪꯕꯐꯥꯎ ꯀꯥꯎꯗꯅ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅꯒ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯎꯕꯖꯥꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯋꯥꯔꯗꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯆꯍꯤ 3ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯖꯥꯠꯅꯦꯕ ꯌꯨꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯌꯨ ꯊꯛꯇꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡꯁꯤ ꯁꯨꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯚꯦꯟꯗꯔꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯏꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯠꯄ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯨꯁꯦ ꯊꯛꯇꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯣ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇꯧꯐꯝꯁꯤ ꯈꯪꯉꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯂꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯗ ꯄꯩꯁా ꯇꯥꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯆꯥꯒꯗꯧꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯣꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯠꯄ ꯃꯃꯥꯅ ꯇꯥꯟꯖꯔꯤꯕ ꯈꯔꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯕꯨꯛ ꯌꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀோ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯊꯛꯃꯟꯗꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯂ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯑꯗ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ 3ला 4라 ꯑꯩ ꯆꯞ ꯆꯥꯅꯗꯤ ꯀꯥꯎꯔꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯄꯣꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯉꯥꯛꯇꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯣꯠꯂꯨꯕꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯪꯅꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯪꯅꯕ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯃꯦꯔꯨ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇꯨ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯥ ꯁꯨꯝ ꯈꯜꯂꯨꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯤꯡꯕꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯔꯔꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯦꯞꯄꯖꯥꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ 3 ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯍꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒꯦꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯪꯅꯕꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏꯁꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯦꯡ ꯃꯦꯔꯨ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯄꯨꯔꯒꯦꯅ ꯄꯨꯔꯕꯖꯥꯠꯅꯦꯕ
अद पूरा कांसिदा माना चेंगी थोंग कांदा चेंग सिदा माना पोइजन जे हापचल जाने हुजे हापचल जाने अदु माना अंगांग सिंग सिदा हाय ngasi de khoi magi lengoi platform ora male adu khoi punna chalasi adu napa gi matung ilase khoi napa na ko re adu napa matung ilase na angang pisak pisak pikraba angang gi da haira kanda khoi baba bu thengna duira ni thengna tuini ha pura ga chala jane adu chatpa du da ngasagi mana khoi gi la sida khoi gi chak si gi hapaga khoi chara si ko adi noi hana charo adi mama na hana char ga di mama si dori ni ko mai wakal du da adai da ngasai kitang han noi ben pi ma yaw jane anh này thì người say massage sinh mà tích tăng gian tạo, ada man cấp bệ hay mà ai đi xí bèm kia na, ai đi xí bèm kia, ai xí bèm ngồi na, ai lê hồ kia na, ai đi charo na, hari giờ mà chỉ ô không cái cấp ra nè, ada cấp tu degi mama xin nó, ai mà đó mà kia, mà pi ora ta tu na, coi kia lao không cấp tu degi, mà chỉ chắc chỉ làm thua mà cả, mà chỉ halak basi đi ta, mui wat kia, kamu na thing na ba mà, ada kau sila kan na mangun da coi kia, coi sendoi, yau da na coi kia loan si, pira kan da, ada main dukan ko, paman kia bagi, wari ma mui na tam me ba, aduna ngasagi husik Manipur da lairisi koina domestic violence ki report yang matam da su National Family Health Survey gi matungina Manipur tops in domestic violence antagi matik wang haidi yum palba nupi cham gi manung da yankai humdoi di domestic violence nang basi Manipur na top ne adi amarom da decision making hai tare aru bai mungi hadi luong khudong bagi hairo nadragna koi kari guma ma thongdo ma thokpa seda kari tausi hotan tausira kabok tausira ka sima lepa di dum yawan bi bani pis adai maru oma tawre khole adu kum bagi warep di dum yawan ba aduga amarom da sai ayuk te tiki nungdang da koi lathi hai tare si adum thok hai tar aduna sumai tawduna koi ki jiki lairiba Manipur gi sigi phibam sa masi jiki senthung gi phibam ji nok nok gi sokchalakpa nok nok sokchalakpa sida hojikti anuba momagi khusok amata lae hoje koina yam toina re ngasi rang su toina nei sakar overdraft tare ado sakar overdraft tare haise yumdong kiting su overdraft tare ado sakar gi di magi buham du lei bani na puraga dum lae ba ado makho gi su buham du leitraga di hingba yaroi da bani na se ngasi dena ama purani e dei purani ade ama dei b dei purani se ade gi c dei purani d dei purani ngasai buham ji de koi gi hoji Manipur di sendu bu piradi buham ji di koi guli phangdong phangye ade guli koi chaba kangbu sing dak toi khangbiram gani nang mathai yam sardi wakal yam sardi sigi guli si sar gani phai gaina nang eta awaba ko ni gaina pi adumaina sigi koi su da bengam le hore machine angi awaba si ko na lon pirani mu loba adi somda amma mu thengro re ma na mu awang longi machi tu de koi su amma le na lobam ji yam le ba marang kain le ba adi thauba lak pa de pulap la ya amma natraga amma la e ba adi madugi sen thauba si dagi maram oidana ngasai gi maji chen na ba honar pa se adagi numi khuding thau laksale ma di chakhani imung du thawrani ade mana yum palbu oragadi magi imung manung du na ma se nim chakro haire adagi mai nupa du yauroi du ni amana ko gi sumaina pu base nupi gi maming da pui ba aduna ko yam laira jaba hai tare phim di cha da ba lhom da di pasa are ngi changra ba aduma imung sing di kamai torge da ngasai gi che nongala kan da di ko gi kaina yeng ba lak ni da ko na kaina yeng ba lak ko si da kaina su ikai da ma ko khumi ne ba adu nongala kaina yeng ba lak ko na ta ba paisa thau du la amni na ke dore magi nupa du no overground da ko gi underground da chen thokre magi nupi du ma ko tu thadu oga ngasai gi mapan du overground na ngasai wari sare adai di nong madi saram ne ba nini saram ne ba humni su bu da di ma su problem la ane aduna ngasi usik lai riba Manipur gi usik senthung gi film si dai da khwadi usik aruba problem cha masi sendon sine aduna ina irole beda andaki fast round gi irole beda hajen bisi yam saunara kan da wayam sine ngasi mak su koi ta ai kidney na ma yolaga natraga ai kidney yolaga nangi pesa to singge aise masi yam toina hai bese ado yam ludi husik kidney gi broker yam lai re haidi kidney sigi koi karbar to wai tare adu kidney gi broker yam lai re adu husik kidney yaudaba nama yaudaba mi kaya lege se akoi husik census sama to ba yani ba gorbata yaudaba kidney yaudaba ni awa ba ne husik lai se koi sidai okay financial problem financial stress so one of the biggest reasons मैम जी मनूंग दा चौबम मरम हमसु ओइबी है domestic violence could be one of the biggest reasons अदबु क्वाइदगी चाव reason वाखल लाइना गी वाफम दि दुम थंबिरी so असिदा इना ओजा लेंद लाक्चर बता कोगी मालेम गी ओने यंगु मतम सु अदबु इंडिया गी को रैंकिंग से त मालेम गी 22nd पोजीशन द नुपा गी ओने सु से तो बि सांगचे अदु नुपी गी ना 6 कोगी 6th highest in the world गाइन वापम से कोई WHO गी रिपोर्ट तक सुमाने के पीपी अदुना कोई नुपा गी कोगी चांग है तर कोगी सुसाइडल चांग से हरी कंप्लीटेड सुसाइड से वांग है भी वापम से थंबीरे तो नुपी गी ना सुसाइडल गी
attempt ki chang de wang ga name gi aduga completed suicide khara name hai adubu attempt bu oiro natraga completed suicide bu oiro nupa gi hen ba natraga nupi gi sumaina lai se nupa na hen abdum lai ra completed suicide masi ngasai gi kari reasons na oibe ngasai gi depression gi reason do na mak oine lobi bra maru oina otherwise akogi hujikan drug abusers sing haigadra sidi nupa na yam bo ibnina adon da gisu anam bo ine khambi bra kari reason sing ubi jada yamna khanabada yamna darkar oiba area amni thambirize adu ngasai gi statistics am thamada kitang confusing oiba am lebido yes nupa na masing hen na completed suicide si lei globally adu india da su chummi adu yengna baga da nupa gi ranking da na 21 22 adai da leigre nupi ga 6 nupi gi 6 lei si kari no haiba adu comparatively nupi suicide to wi sang se global ge atai country sing de yengna bada india da yam wange ba nupi na suicide to wi sang se whereas nupa na suicide to wi sang se almost globally leinari ba adumaina changset amada sumsat ba nupi gi yenga kan da di nupi khakta gi wena competition am to kan da di india si khwai da gi hena suicide to gon nupi sing si gi suicide to gon gi changse taruk sub da wang khala ine ba oibi ai factor mayam si nupa da su nupi da su aduga angang da su ahan da su aduga zat bizat khade adu reason khade loin mak si almost manari ne ko suicide risk loin mak lai kanam ta suicide free oi da ne risk ko adai da muk nupa ga nupi ga khena bai maram si kari gi no har ga di india gi de local yeng si ko india gi problem da hauji akoi oza Chinglen na su thambi ba da hai rim yam de koi kitang nupi da na sai thing si yamna chap manaba problem sina yum amada thengna matam da sai thing si mayok na ri si nupi na khara hen bagi wari si thambi re ko aju maina khoi gi india ge topam pham sing da su nupi gi status siga nupa gi status siga yam khene ba karigumba state khara da di nupi sing si commodity dongna khanbi ba phau yawe ba adu nupi sing si gi masa gi decision ama logjan ba gi kanu hak phau pibi da ba asu ma yam yawe ba adagi moi gi caste amada gi topa nupa amada hek mari leina ro ga su ma bu dandi oiduna khoi gi hek machin manau makna mapa makura makna mabu hek lotion biba adugum ba yauri ne ba haibadi hardship face to gosin nupi ne am hen ba adagi muk atopa kanu gi angle amadagi muk haijar ba kanda akoi khwaidagi hena maru oiri ba suicide thogali ba ko sing sigi manung da akoi gi chorakna ketang kenar ga su 70 to 80% se mental illness na oire hare mental illness ki adugi manung da muk 80% chang sida depression na oire hare ado depression si ki statistics am yong kanda depression na bagi chang si nupa ga nupi ga yang na bada nupi na double ne ba ado raga di depression na suicide tok tar ga di depression to suicide to hen doi si nupi na hen doi ne ba adu ma sule re dana adage muk khoi gi physiological hardships face to gosi nupi na muk yam hele ba khoda malnutrition da yengo adage khoi gi men kano gi premenstrual problem ya mama menopausal problem ya mama pregnancy ki problem ayam mama adagi child bearing gi adu child rearing gi problem ayam si ayam ba nupa ga ne ga nupi ma ga yum pan benara ga su face to gori si nupi na bayam ma hen ba ko adagi mo economic freedom amu gi ngasing sai economic kanu sina su koi gi yam lai ra baina khun ba koding bakta society sina dum thengi haijar ga su kenari ba ina khun ba mi da torisina financial reason na oram da bayai atop reason na oram bayai drug ki oram bayai alcohol ki oram bayai some other reasons aduga mo lower strata da tourist na sai gi oza Chinglen bi example du mane chaning ai ba wa helai selak ta ba ai gi imang da ai gi nungsi garwa icha sina chara helak ba hai basidi yeng bu dang wa ba thaba amne ba adu pa sing di yu tak chalaga dum koir sakim na uda ba mama du de mama chak la me mama chap la me de mama da hai du ni na ko asung magi chething si mu yam lai ba daga india gi context da koi luckily Manipur da di lai ta ba da farmer suicide lai se Dept sina du gi matik chahi si unsala kan da makoina aina ning sim su ma batar ga di last 5 years da 3 lakhs kumba farmer suicide se adu sire ba suicide masing adu kem ta yame ba aduna farmer khakta gi ni ko haisa adu main tawduna tawbasida farmer ai sida nupa su nupi su dum yaure economic status aduna ngasai gi nupa ga nupi ga khena baduma aina hapet ama haisare aduga koi gi india gi oina nupi na khara heli du kari gi no haiba masu ina thamjare status se adu academic sorry financial freedom so whatchaba decision making so whatchaba at the same time burden di moina hena puba vulnerability moina henba depression gi chang moina henba adege mu naragela kan da su ko treatment se nupa amaga nupi amaga imung sta brothers and sisters ne hire si natra husband and wife ne hire si laying basi da paisa si khitang leiraba kana hani yeng ga ge nupa se hani yeng ne ba ko usually akoi side de kya bu tawdre luckily aduna moi nupi sing si di na bu sang su hele treatment gi sang na moi na mu nem hore aduna di vulnerability se moda yam laiba adege mo attempt to bana moina heli aduga success
full of completed suicide na nupa na heli ha bitu gi mo kitang mo thamjage ko adu completed suicide si nupi dana amuk chamana na helam tar ga di magi suicide ki rate nupi da ayong na wangam gani sorna madu makan bi ba male ba akoi gi mi mata puren khalo chaitheng ama chaina am piren khalo nupi gi kano sina khara sonja ba hai tare magi suicidal attempts se si nari ba min se lethal oi ba se nupi da khara wat for example thayam noi tre harga final lek thakpa gumba anupa du thayam noi tre harga na til hidang he thakpa gumba adagi thang na matom da thinjare en khalaga su nupi na matom da thinjaba sina hek minor injury on orga hek topa gumba adagi thori yum te yan ge toraga su magi attempt sida thori gi akanba adagi u gi awangba samna harabada magi kano si khitang hek khenaba admai tawduna luckily sorna sanbi bhai ga tar male nupi sing sina attempt yam tawjaraga su kalhobi sang yam wangi aduga matomda si hogdana survive ta hobi chang se yam wangba admai tawduna khenabasti kitang lakpane na admai na thamjei okay khenaba lakpagi maram su mayam thambire du maruna suicide si nomunom gi sum hengalak bo ibne chahi chahi gi onesu hengalak pagi sang si on the rise laibani na masi prevent to mathau ta habagi yam chawba campaign global campaign amadi leri manipur dasu masi gi campaign sigi maru oina ngarang ngarang mayam chawna tonga tonga mafum singda prevention tawde masi thengno hona gadam habagi yam kan honari ha tar madugi campaign du serga mo oinani masigi maram da khang taragadi masigi reason se kari gidamakta suicide taruk libno kari gidamakta masana masabu losinjarge punchi losinjarge han khala libno habigi maram se khangdo pirba du masigi prevention gi atai measures in khang ba taragadi soidana 100% manga targasu masi kan bangam hogani habigi wakhalo da ngasigi discussion thamjabani on the nobram drobjage pretam tonjarke impact news meng ta no Welcome back to the Manung Hutna 360-degree analysis of news and events would be Raj Nongthombam Manung Hutna ngasi khana jarime basi suicide isana masa mathanta sijaba haitare masi masa mathanta sijari bigi maram karino aduga masidagi karamna prevent hogadagi kanjawodagi habi matang dani adu kana gum misama masi kamai suicide togodore suicide tobagi suicidal tendencies sing lakpa hore habasi atopa family gi mi sing mamanaba sing mayam sena karmaina khangaga masi karamna medically natraga koi imung manungi kuthang da masi kal hogadagi habigi yam chaw wafum silorimam dana magi symptoms sing haidi ma suicide torpu ya habigi mong se ko kamaina khanga dage karamna masi ko prevent to ya bagi medically as well as non medically mada da lakche mathang chai madam ranita lakche madam kari habi ningi akoi kamain khanga kani kana go mas suicidal or pu ya adugo masi dage koi kamaina kari kari mong da prevention measure lo ya takpi bisi yam kana ba wafam ne hak na lojai akoina suicide tawgadar mi asina mana verbally hydroga su ko mana intentionally natraga unintentionally akoi sign and symptom khara di uthok eba samna have the non verbal sign and symptom haibadi wa ngang da bi da uthok pama aduga wa ngang ga magi wahai da wata da akoina verbal kano warning signs haiba ma aduga non verbal warning sign ani thok na khaido pe ai chawrak na adu ahan bada ina verbal warning sign haina thamjaraga di mi sina ga sai sining basna ayawra kan da di magi tattana nongmagi oiba wa ngang bas siningbagi wa se dum yawrakane ba haibadi say for example I wish I were dead ai se siramadi phadamni kaina ai se tumbadagi hogolaktadi phadamni de ai se hinguduna bu kari kana doino kaina mai wa hai se dum toina toina siningbagi kaino se adum yawba mathengnarakani ko akoina di yamna seriously khanjalu da bai ma ngangi se pangangangi ni khanbe ai adubu sometimes akoina sugumba ji akoina pick up to bu majang ba akoina chingnaragadi adagi aduga non verbal warning sign da di myam ama legre mi se hana leiramba mong dagi magi mong mato si hongakane ba samna harabda depression oiragadi ma hainingo oi sum hana hainingamba pota hainingakta ba tv yam yengba isai yam taning boy rozu ma hainingakta ba school garamba sa toiraga su larik ta thawa yarok da ba school ka ningaktra ba adi man hainingamba pota hainingda ba magi mood se down to gi mong uba chaba do hongakpa chaningakta ba tumningakta ba adagi di magi mong mato se maina hongbasi urani khoina sigi su mathakta khoina ai warning sign ne di ma masana hairoi ba ko khoina khangdoi ne ba adagi di mana samna hairabada angang sing oiragadi yam saugulak pugum ba torok pai ko yam saugulak pa adagi di angang sing khalak matam da yam kening ba mauning ba phau ba se kening ak ta ba magi personal hygiene ga se handarak pa adagi di mana mamana ba singa pun ba friend circle ga pun ba ga se handarak pa adai khar kanna na ba mi warning signs mi maga khenarak ne ba habidi angang sing da to warning sign ga adai khar kanna na ba huziki terminally ill cancer patient gum ba da na ba moi masana si ba sik kuidaroi kaina khanjaba mi dadi even suicide no irak pa yai de magi property myam leiragadi even will ga se pirak pa yai ba aduga magi yamna kanoi ba precious oi ba possession gumba lan thum boy sana lupa boy su leiraga hek maram jada na yen thorok pa gumba adagi di mana yamna na hangai visit tawdaba relative ki manum da se chalak pa kholak pa di mong ma tawse ihong hongak pa sugumba mayam ma khoina thengnarak pa yai ko sugumba mayam je tawragadi khoina magi je kari gino na hangai ga mana ba khara tawra ibi je kari gino je khoina khanjalaga warning sign oibra je khoina khallaga
अखोइना ngасai suicide thing bai bisi di doctor khatang da natraga mi ama khatang nate ba sidi akoi stakeholders myam ama changi ko ai gi family degi adagi magi as a friend as a parent as a teacher ko as a healthcare professional as a media personnel akoi loina ba ki role leibani na ngасai akoi mi ma suicide tong ning na chingna ba phawraga di magi manakta ngakta changthan biraga phaminaraga nang nungai taba kari lei nang wakhanda pen daba leibra akhoina makhoida nang sining magi wakhal ga phawbra kaina hangbaji ju yaiba maram di mi kharana di akhoina mit oina leibase mi ma da akhoina chingdaraba mai mong matauji sum akhoi kalikto oiro ma doiro sum ma se kanum tong to bitimi min lei kanum tong to bi change am di lei ma thwai nungai taba mali aina khanba de pochai ga je am dangerous oiba weapon ga je collection lakpa ai nongmei ga je leisalakpa natraga thauri ga je na ngai magi ka da thamam da ba ga thamgalakpa ko adai poison ga je lawida ka je mai ka da thamjalakpa sugumba silence symptom yam lakane ba sugumba matang la ga di akoina as a friend as a colleague as a family member magi manak ta phamaga ngakang matam lobira akoina hangadam ne ba hangma matam da way of asking way of approach sisu yam maroi ko akoina ekta hangaga man ekta khumukadam na te ba we care for the person adu with compassion hangbigadam ne ba yam nushina magi da makta khoi lei have je khalallaga hangaga di mana ventilate torok gi chance am lai ba si ventilation je tawra kan da di mangon da leiram ba anxiety distress sining bagi wakhan ji ba da karama khai di panyam di handai ba mangon da ko sumain taw gana khoina psychological first aid pi bai dana samna habda khoina mi em accident tawre i thoe gari na ta e na tragana burn tawra ga di khoi chenjalaga molom taina bu khoi dana sumain taw dana khoina mi ama bu suicide tong ning wakan je warning signs jing je leirabra na khalaga di mawon da koina ngak tor su matam bibi ba adu koina magi si soidre magi ideas nang wakan leiraba wakan dang leibaga attempt to baga mana deba suicide to bai je ta khudak ka to buna teba mi mana stages leiba pai fast mai wakan la kani hana ideas mi amam la ani ai si sira siroi sira ai si bana paradra kaina adai di mai fix oigrani mai wakan je fix oiraga so mu ek to deba my plan amu laeba ai jaka main taro sisi ge hanging to zira say for example poisoning to zira am khalle ba ko stages low risk medium risk ado high risk time lai ko ado koina pet ma si yam sathina sining age mana sining hai risibu sum hai ri bazala natraga mai wakhan je mai intent je kyam yorage kai je koina khangdok pa yai ba ado da koina angam level da akoina khar help to biba mabu counsel to biba mabu support to biraga chingnaraga di koina manung matam chana akhang ai jing da refer to biba si yam kanai nei khanje okay yam phajo wahum singni maruina akoi suicide torkada ba suicidal gi tendency lakpa mi sing sida laigadu si pressure ne tar yam chawba mental pressure amai sira hai bagi wakal ama laktuni hingbagi mahau yaudre hingbagi wahan thok laitre hai bagi wakal onse lakpadagi ai siragi hai bagi wakan se laktuni siningba mi budi kanam ta leitian ta adubu magi situation dona ai sibna faradra hai bagi wakan se ship tortuni maduna marmor ga pressure sin akoi hinjang thongbagi pressure cooker gi mong da pressure se cook torp matam da full or matam da masi pokhair pagi phim ni marmaduna haina basule communication is therapeutic masi lying amaga chamane marmaduna yumgi mi singna akoi karole kai mi singna masung mamana masingna akoi wari ningthina sabiwa yamna nungsi na compassionately wari sabiwa mathau tai aduga matam piwa time sine khojik mayam che matam leitieng anta haine adu matam si pibi darga di soidana khoi sening da misudum sigideu ne aduna matam piba aduga wari ning nungsi na sanabi ba aduga magi symptoms sing khandok pi mathau tari ai oja chin dala ti oja khong sai gi national gi international gi aduga manipur gi tongan ba data sing yang batam da pattern yang ba haidare pattern si oja gi chahi kun mari gi study ojan to bir pusida thengna bir interesting pattern nupa se bigi chang nupi se bigi chang nupa manipur da budum he na su lei malem gi na su dum heli budi haire adu attempt to bi sang de nupi na su heli bigi wafum sing leiri oja gi na kari interesting oiba pattern haidare manipur gi oina kari theng na bi pattern si koi kaisu khena banate doctor ani na haibiri do adum chumme aduga aina jik thamjani na manipur da nupa ka nupi gi sibagi chance sai doctor na jai bi khre attempt to bagi chance nupi na dum hele okay ada attempt to bagi chance nupi ne hen bai da soi bi da gi su dum lai ki da buga dum yau jai zaina masai da ina masi study je tong matam stai da mai babel expression jik doctor na pan bi hai khar khar phongdor pa je khar khar hora kani he masi matang se nong tang gieng ge na yengpham mai gi aina lori ba sample lobham du gi makha so em pole ko ada moi tare ni pan se victim ngak ta ne victim mai di victim koi crime gi victim makha kyam gi se rape gi victim hoi ba the kidnapping gi kai num thong duk ti thokra ba gi magi domestic violence gi kai gi adu mai ne nang khra ba adu ko hojik ti moi se sai counseling phajana pibi dana lei ra ba adu gi thak ta lei ba moi tare ni pan se aina tongan une hai the same kan usta complex da una ba tongan kok thoga una ba ni aina makoi da note talaga madu ai reflect to de ba ai study du da sumna sarapam yeng gi ada aina
noi je khoi last khoi 1 week day da hai hoki ma mangi cheu si da noi ke mata sining hai ba wase masi hai gi ba yaw right da aina moi tongan ba moi te ni pan si tongan wari sai ada loi na bakse taret mak se kari hai ge bo Pasang ngasi jo ai ohum lak hai re hai hafta tu na ta ba hafta du jam masing thi ba ngamori da akoi namit khuting hai sidi sijar ge hai ba wase masidi toiman ge da na ngasai gi masing thi ba ngamai wang de lei de hai ana hojik chang si yam na koi gi yoksan gre ba jaga khara de ada sijar ge kai ba ati nang de sijaro hai ba se ati na ni am ngai ta ba ma su to koi ji ki si satri ne ba ni pim sa re masi kramai to ge da akoi ni yam na oknari da angang hojik akoi mak yang wang phang ba angang adagi akoi first division da pass rok pa position holder yam ulaba se laikai da laikai da lei ba dudi ayam badi failure hor basing adagi drop out hor basing adagi mark nem na pass over sing adagi compartment le yawa adu mana ayam ne masing dudi o idudi imung amani khakta ne aduna masi okpagi akoi microphone ni makon ta base masa mayam na kuba ka khuba hongna ga nokba law hi da masi akoi nipim ja si masi compartment da lak pa ja ne aduna mana o khong kap he anh chỉ tum thế, ada mak khắc na koi kapcha ba nuai ta ba du mathan da phau bu du na ta magi ahlaman sing sina mai guardian sing sina nang di si jagra pharadam ne adi nang gi nama na ba sing sina taw si khoi lai pau haidra nang di ngasi mi oidre adra mi di pok pa di yaw jara ba ni no di pok pa di yaw pa gu na te aduna noi te du thabu tu taw ada taw lai tamura nu to kana hairak pa se mas da pin da na mana koi kap khi ba du madu gi nungai ta ba du hosi phau ri haidna mana hai ba ada monda hojiki hari ba sijar gi kai khan bi pot ka si masi maung da forum ni se to magi wangang se gi khang mangam be adi pin da ba tu yam na wang na lei bai ta thak tu da adi haidi mai mama pa de su support phang ta ba adi gi lekai de su phang ta ba machung manap de su phang ta ba adu madu gi ikai ba insult oina torok pa adu ai kai go tam da khale ko gi sumaina chaw na ga torga ma wang na phang ba koi angang sing ok pa se masi gi program je me de show yoro na kan jagi adi invite to buri anu na invite da bil to jagi ba ko to bi gi har ga na sumaina drop out tor ba sing marai ba tir ba sing adu tam janing ba adu masai upai dile jedra ba kamu sing se masi gi oina to madu gi tor pa yaw jagi kan e haira me adu ai no zik sigi round sida aina panjaning basina koi doctor hai bi do counseling ga support ka siam na matau tai ha adu lanai na dia ro adigi counseling hai bisi ngasagi sidi train to ba expert darkar lai ba counseling ni na ai ju ngasagi ngarang ai ju attempt to ki ba adi counseling ai di ai na sumna kan nang di gyan ta ka nang di phap ta ka ni har ga akoi gi suicide to ki ba mi ai yam theng na re ai di ma suicide lai ki da ba adi ma su dum adu gi same thing to dum thok ki ba mayam su lai ta ba na te aduna hojiti masigi di yamna train to ba professional darkar lai aduna hoji akoi india da yam maru ri si koi ji doctor nga sa gi ri ba koi gi sigi mental health ki survey to re report sigi matugi na missing gi charak pa 13.7% di mental health ki disorder lai je koi loi khage adi masing yam ne lai re adu ri de koi ki do ga de adu ri de koi policy im darkar lai ade matugi da ko ek darkar lai haidi ain du darkar lai adu ani maktu ate tei lebak sing da loin bang lai benate adu india su yam theng na madu lai re lai phadan koi policy lai re mental health ki policy lai re mental health ki act 2017 lai re adu yam lai bak thiri di ngasai gi ek sa masi koi gi paper tiger oin lai policy se paper tiger phaja wadi ma'am hai ba adu budget na support tau te aduna handaki koina health ki budget se happy jeng je chorak punna thadari bi health ki budget se ju lo yawram ni ko adusu haikru mana da yome ba around 62000 ga something ga tane 62380 ra 90 ra adai ga tane ba koi thammi se budgetary allocation se adu manung du da yamna nuai ta ba mati ngasagi mental health gi leiri ba magnitude pak chaw ba siga adu ga thammi ba chahi gi budget se masi entire india pumbagi mi crore chama ga kunthra gi mathakta hodi cham kunthra mari gu musura mani 2019 se surane train da pawa adu sigi dam ta lupa crore nifu thamme hai mental health ki budget se only 40 crores adi mamangi dina kaya interim budget hoy male handaki 2019 20 ki February tha da pudho ki ba interim budget hoy male adu dana crore yang khai hoy male adu crore tara mu su ka bi gre adu di manipur gumbagi sakthum di crore ama koi lakh ani uhum bok phana phangwi wafam leitre aduna ngasagi mental health ki problem si ngasagi sarkar da magi support ma piba changi se maisa akhoi na darkar lai si health ki expert kyam mere
ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯅꯥꯔꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯏꯀꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯀꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯐꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯟ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯁꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯅꯥꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯁꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯅꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯥꯛꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯦꯟꯁꯔꯅꯒ ꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯁꯟꯈꯤꯗꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯗꯧ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗ ꯁꯤꯔꯅꯤ ꯈꯪꯉꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯟꯅ ꯁꯤꯕꯅ ꯐꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯅꯥꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗꯅ ꯂꯩꯅꯥꯅ ꯍꯥꯠꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡ ꯕꯤꯜꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯄ ꯃꯤꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯅꯥꯕꯗ ꯀꯣꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯥꯏꯔꯨꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯥꯛ 12 ꯑꯩ ꯅꯣꯡꯃ ICUꯗ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯁꯤ ꯃꯥ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯌꯨꯝ ꯆꯝꯗ ꯄꯥꯟꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯋꯥꯟꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯂꯥꯛ 12 ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯨ ꯎꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯣꯔꯛꯏꯕꯗꯨꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯁꯥꯏꯗꯦꯜ ꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯨ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯖꯦꯇꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔോ ꯃꯗꯨ ꯆꯨꯅꯅ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏ ꯇꯣꯏ ꯄꯟꯖꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯆꯥꯛꯇꯨꯗꯤ ꯅꯪ ꯊꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯝꯕ ꯌꯥꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯗꯔꯛꯄꯗꯣ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒ ओवरऑल हेल्थ बजेट यामना पिकपनिना मसिना मसिसु याम चावबा कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर अमदि अदुम ओबि अदु कनामता कोई मी अमता कोई सिबा पामदे कोई अकीबा मयाम सिंगी मरक्ता कोई सिबसिसु सिबगी अकीबसु अकीबा मनि हाइनरिने दुना सिबदि कनामतदि पामदे दुबु समटाइम्स आई सिबना फरे आई सिजखरगे नंग द सिजखरो आई द सिजखरगे हाबगी वाफम से मणिपुर याम तोय तोयना नुमित खुदिंगे दम हाइनबा वाफम अमदि ओय अदुबु नहासिंगदसु याम कन्ना सुंबा अखोगी सुसाइड की मसा मथंदा सिजनबगी अटेम्प्ट तौरपगी वाफम क्विटिंग लाइफ हैव तारे मसिगी अटेम्प्ट टू किल देमसेल्फ की वाफम से लाबनिना स्वाइसिदा अखोइना करमाइना बाईपास ता होगदगे मसि ओनली मेडिकली गसाई अखोगी फैमिली की नत्रगा अखोई सोशली है तारे माबु करमना वारी वाताई तौरगा मतम पीरगा केयर तौरगा माबु कल होबो याबा हाबि वाफम दिले अदु स्वाइसिदा मेडिकली सु अखोइना तौबो याबरा हाबि वाफम लेरि केनोदा अयामना mental disorder की प्रॉब्लम्स यामना चावना यावबनिना so at the medically or through medicines or medical advice की खुथांगदा अरुगा काउंसलिंग की खुथांगदा हाइरिबा कोई पोटेंशियल कोई कहते सुसाइड अटैक तो गदब कांगो सिंग से कोई कल होबो ngamgadra habi wahum dune ओजा लेन लाखते ओजा करी वहम थमिनी अखोइना हुजिक नसी खनागी बिसदे अखोइना चौराकपा करिगी दो सुसाइड से तौर इवन नो तो करिगी दम तक क्रमाइना समाइ हेंगला इनो हाबसि खंग अदो हुजिक लाक्सनिंगी बदे क्रमाइन तौरगा मसि प्रिवेंट तौसिगे मादे वान्स लोइरगदि ट्रीटमेंट याद्रे को मादे लोइ अदुना प्रिवेंशन इज अ क्योर हाइ तारे सुसाइड की तांग सिदि अदुना प्रिवेंट तौ कान से अखोइना लेवल अहु मरि थोना हाबेट खना बयाय पर्सनल लेवल दा आइना करि करि सेक्शन बयागे फैमिली ना करि करि तौ यागे अदुगा पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट के साइड की अथॉरिटी की साइड करि तौ यागे तगे हाइबसिदा खितंग थमजगे टेंटकना अदा यानान बदा पर्सनली अखोइसि हेल्दी ओबम दरकार ओय मेंटली हेल्दी ओबम मा याम दरकार ओय के नोबु मेंटल हेल्दी ओबरिगो पॉजिटिव मेंटल इलनेस नि मेंटल इलनेस विल किल अस थ्रू सुसाइड अदुना मरम ओयदुना मेंटली हेल्दी ओय के हरगदी अखोइना कोइकी हेल्दी लाइफस्टाइल मा याम दरकार ओय हाइबसिदा चाबा तुंबा मतम नाइबा चाबा अफब चिंजाक चाबा हाइबसिदा नेसा चाबिरोइदबनि हाइबसिमा नेसा चाबदगी याम चावना कंट्रीब्यूट तौरी क्रोनिक अल्कोहलिक तगी याम चावना कंट्रीब्यूट तौरी अदगी मो अखोइसे पॉजिटिव थिंकिंग तौब ताबा करिगुमा थौदोग अमा थबक अमा प्रॉब्लम अमा थेंगनबा कांदा ए मसिदे इ पुबंग अम तांबंग मरोय अदना आई चेलगे नत्रगा इ सिरगे आई स्केप रूट अमा थिरगे न खनबे महूता प्रॉब्लम सॉल्विंग से अखोइनसु तंबी बताई मसानसु प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से लेरा कंदी सोसाइटी के लाभ थोरकदोइने प्रॉब्लम से सॉल्व तौदोइने आई वांट टू फेस द प्रॉब्लम हारकदोइने को अयाम मना कोई प्रॉब्लम सॉल्व तौबसिंग अमदे कीजेइबा प्रॉब्लम ना इबु नमतकिबा अदगी नंबर 2 दा अखोइसे गोल अमा सेट तौकांदा रियलिस्टिक गोल अमा थमना बहोनबा सेसे अखोइना मसागी सु पेरेंट्स की पुंजलगा इकोनॉम तंग हाइजेगे अखोइ इंडिया की ओइना अमसुंग ग्लोबल की ओइना स्टूडेंट सुसाइड याम हेंगलै बौसिक यूथ सी द यामना चौबा कंट्रीब्यूशन अम पिरिसे स्टूडेंट सुसाइड नेबा करिंबा स्टैटिस्टिक्स करना दी 1 in 1 minute 5 स्टूडेंट सी बगी चांस दुगा मति याम हेबा अदुना फत्ता बंगांग सु सी याम फा बंगांग सु सिरी करिगिनो बु खेनी खेनै ओजांग साइ थंबी बदुमाइना
failure after failure lakpa tanda ai si oiroi na khalak padagi parents ki pressure lakpa dagi ikai khang dagi CBI fail over dagi CBI atopa mana achievers sing sigi marak tasu aina he na wang na achieve tawning ba parents ki pressure si nomo nomo isme hengalakpa adu teachers ki pressure me hengalakpa adu ma matomda su pressure su pizza ba hai ta ai si yong na achieve tawge aduna matang sida ai isagi talent ai ichagi magi capabilities si khangbi rakanda madugi chanaba realistic goal ma set tawsi am darkar ora brain khalle e macha bi gi macha x macha na ngamon nang kedu ngamoi du no mai macha duga atobai macha duga di khenai ha bisidi mangonda kano lakta bi mangonda adugi wakalon du lakta bu kenari ne ba kwese aduna unrealistic pressure pi budagi su adu unrealistic aina expectation to budai su suicide tor no wi macha kama oi brain na khalle ba adagi youth ta yam thoi isna mu koi gi magi coping skills si wat budagi koi gi adolescence tadi romance yam lai dana nungsi nungon si chana bada su yai chana da yai aina pam mina pam da yai matam khara chatmi narmaga kaina rak yai broken affairs se one of the biggest cause for suicide in the youths neighbor masimasu aduna masiri sta koi coping skill henga dan ba masina loiba nate live has this guma mayam ma thengna rakhini ai ga chanaram dan to ini ai ga chanaba ma lakini kaina matomda or somebody na ma console to bi bakanda suicide tagi ma silap thorakani na khalleba ko adagi mo akoi gi society sina so koi gi tangdu laita da ba akoi gi socio political situation amada laiba mi mayam si wakalon si kang khong sai du tension and stress si each and everyone jo ozana sai tambi du mi puna mak nar ma le si different degrees ji chumme hariba tension laita mi kana le ge ngasi se lai ra ba ina khun ba thabak phang ba mi su phang do mi su office kaning do mi su akar ro suti le throk ba mi su thabak laita mi su loin mak tension loina laiba do chara hen ba mi su sa yam ja sulu bai su tension ngak ta aduna akoina stress management gi pot sima su lakpata ba stress management si akoi ge deep breathing exercise adu hayam sina yam kanar ga su akoi society da tangdu laita ba ma leitrga di stress di manage to yam wani ba adu da tangdu laita ba sida masai ge sel thung ya wat pa mayam lakpa thabak phang dawi samasya mayam lakpa thabak phang drabani na competition hele na corruption hengale asi naron sing sigi kokta amati thamoi da yeri ba pot ngakta ne ba suicide hengala kane ba so ne hengala kani adegi monga sai koina sigi stage in a general oina preventive oina thamjagre sai budgetary support to biba mental health ki professional sing adu facilities sing infrastructure sing hengaran ba sima is a must niko koina ngamjada bagi laujabagi khata level da leijabagi wane adegi mok kana gumba mana sai gi help cry for help haibane ba suicide attempt to riba sai gi verbal expression si how give it thao hum ki mamang se kana gumma suicide to godoi mamang thao hum ki mamang se almost all of them expressed verbally doctor ro rambayai mamana do rambayai stranger do rambayai magi spouse to hairame ba asibu singninga tre dai hingna ke do ne si different ways da sai doctor and then haibu maina ado koina sumna hairi boining ba natraga sum phagi tor boining ba natraga casually aina sum adu aina action lau da ba se masi kona di loina repentance lak pang atane ba koina thogdok si thokanda aduna masi gum tan jada masai koina thamgi do counseling hai du expert amagi mathau ni hai do chume aduna refer to kanda moina pai ga da ba refer to tringa da hana thengnari ba mi se kainta lari hai jada ba xyz asina matam pibiraga psychological parts at abdi akoi mayam leiri nangna dugi dam pukchel bikthar ru karigino akoi nang angam mateng pangani asina chasilau doctor se chasilau adu an manu bita yadraga su mangonda akoi na nuksiba miyenga loina na support pb bese preferably by the friends and family to biraga diam effective oiba so sorry marakta now so gi youth ki matang se lak matam da youth sing sina moina pam demand kharam parents hai matam da parents na p dagi ya dagi adai do dai sirani habagi he ki han mai gadra adum wagi wafme adai do de parents sing kari to bi adai suicide tor posu adum case yaw do ina da yam critical oiba pot ne masai sta karam bana real threat no karam bana ma se emotional blackmail to ino habsi yam luba khandok pa yam luba pot amane ba ado mana ai bike ama leida targadi bike sidi yam na paisa ai leibang amaga su ma di class 11 12 larikan na tamdo matam da bike to leira di ma thawraga koira leira ni na parents na learning da ba ma number 2 da leibudi leiba dakar oiraga su paisa leita ba ma azumai na pot si la pa kan sida threat to di mai di ado da khang de di leyu later day school karoi later day like tab to kani parikha tharoi natraga ai sini baba hai doine matang sida koina direct mangonda refuse to budi lan gani koina phamina rakanda magi quality time khara pibira kanda magi taseng ba genuineness of his demand mana taseng na hairi betu gi kaya yamna manung hanjin ba pam balai beno ado koina mu magi afabata advantage and disadvantage hairani ko angang sindi wakal mapung phadri binina apa mana illaga chale ba moi impulsive oi chahi tenga ne ba magi experience wali ba
aduna si torga di si consequence kan sima khak kya khande consequence kan de aduna ni nasai gi commonest cause of death amongst adolescents di kan osine ba traffic mishaps ne ba ko road mishaps se adudi ore ine ba aduga mari leine ine ba aduga next suicide to so ani si punjla ine ba aduna हाइरिबा अनि से खंदोकपसे पेरेंट न ngam daba yai aduna parent kharam di kiman badi hoi hoi leirage natraga nang si pekha je loiba leirage haibadu pekha do ek loire first division la leirage first division su lae adu kanam leining atre ma se egno bu matam du di critical adu moiri ma se 12 tha tori bande aduna masigi balance di yam lui aduna professional help darkar oi sigi matang da adu da professional help yok dringai sida directly no haibi kanu directly yes so haibi kanu matam khara bai to bob darkar oi matam khara mangon da koi gi ngangna bagi tanja ma aji counseling haina so haibi ai ko advice tin nate ma se adu counseling se parent khuding na haite ba matam budab ni na khara hai thoi sing thoi ba parent su lai haiba angang semba haiba themba haiba aduna professional help se darkar oi adu luri badi angang se professional help lo se si yagan de su matam ai ke stok de ai chaloi ai gari du de layu adu kaimta te ke storoi si khara critical oiba kano ne aduna adolescent as such sigi matang sin natabada adolescent se manage to da khara why na koina dum loinu mangna masigi tongan ba koina inputs darkar oi be pot ne ba aduna matang sida aina samlamna thamjaning bada abruptly yes or no haibidana matam khara lobi raga ngammaga di professional help lobiu adu tasing nama intent to leraga haibo oram taraga di shape to hosi aduna taraga di angang si naw chauraga magi career and profession se manga to to ne ba ma suicide to gidra na ki badagi akoina overreact to haigadra mana haibdu ya saluba targadi aduna so angang mangna bi macham so oiba aduna yamna koi gi balance ma koi strike balance ma yam phazana puba ma darkar oi am thamjani okay I stay the thambiu my gi personal experience the thing gi ba oziki di kitang koi sen thum pai ba imung du bike le hai ba ne aina thengna gi ba ma si le gi da bani angang si class 9 ka ba du war ma le mama na ba khuding maksina jin loina sele ai su jin nak tak lai biu hai ba ada yoksang di naksalab yoksang da ani thong lai bi film ji lai dore adu yoksang ji da punna le rege na mama sin khan ba mama si jam na ha ne adu masagi jin du ngai ringai du da mama su thabugi su da ya da min on ba satori ne ba mai awa ba le imung jin khenei ba bike lai wa ni demand to imung gi family ga jin lai wa ni demand to wi family ga adu ngasai mama na am sin du segala kan ma nuai je da ade ma na su kitang ko di magi masung mama na bi khasu thora amina moi mama ta kasu kitang mayam jin chena ba du haidi akoina bike tawraga ngasai at power of attraction do mai di jin du no ojari ne mai adugi family gi condition du dadi ado jin du le hu da badagi ma smai to gi bane na mama du no kapaga tamme ba haidi ek no aduna ngasai ne thamdari du da khoni sik manipur da 2014 year ga di 15 16 17 18 sida mamangi chahi du di koi suicide kuntra ma ta wi hare adigi mamangi chahi du da suicide gun piche trama thoine na record le record si publish record koi gi media gi report government ki di masi phong le khre adi national crime bureau report si di 2016 dagi hena phang dre aduna akhoi ne sida piri ba figure si the yeng matam da sayol ma da mi amadi manipur suicide to wi chang si le de sayol ma da mi ama aduga chayol ma da nupi ma mangba ajo ji mangba da koina nupi ga akogi pocket to ka mangi hari se sagi chayol ma da nupi ma mangi aduga chayol ma da akogi mi ma society to ado sigi sangji ka lo sim da hajaningi na akogi under reported case ayam ba se akogi reported oina lam ta ba unreported cases ayam sule yang mane ba an society changji yang ka ni masing yang ngani okay pung haroi dore aduna hojiki yamna major chunk impact lai dorsi kai no har kan da koi national mental health service message da phangbai matung ina koi laina different laina se gi khargi khenar ga shu koi pungni wakal ge ana base chama gi manung da marfu di layeng de ba anu chama manung da marfu layeng re depression chama na da mi marfu layeng tra ga di suicide adum hen bata bane aduna sai gi prevention gi aspect me am do gi hen da impact lai ga do report ti mental illness hek na re heba khangbaga early detection and early treatment to bi ga dam ne ba message da koina superstition na kharama ignorance na kharama habdi lana thajab da gi kharama ai puni wakal ga na bana na re heba khangda ba da gi kharama khanga ga su ikai ba da gi puni wakal ga na ba gi layeng bu chakka dore habsi ikai ba da gi koina lai thokpa tar ga di yamna hena khudung cha da ba khoi gi pibam da suicide na chingba lak pa gi pibam se lak do bani na ai koi punamak na ai koi gi aingon da bo arsu cha da bo arsu imana ba do bo arsu puni wakal ga na ba bu leira ba thuna layeng thopi ba se machine su tung koina suicide prevent to gi khwai hen chau ba kongthang ama contribution ama oi ga dori ni habsi okay wakal laina gi ana ba sene yam chau na contributing factor mo ibni na hairi ba ana su he khang ba
yaw haidi hek anaba se leire hai khang taragde masigi treatment ningtina pangthok pi mathok ta habani atop reason mayam singi damakta su ki prevention atop laina singdri hane bole prevention is better than cure adubo suicide ki case tadi ozana chung satak pi khiba prevention is the only cure habadani mamdana prevention gi maike sida mipum khudi mona changsan bagi mathok tari on den on ngasi onadi manu hunagi thromsi matang sai losin jerge ngasi thromsi da Raj Lenin ma'am Ranita amadi oja Chinglen Maisnam bi ngasi thromsi ba thawa happy khibam di mapung phan bi khibagi damakta amakana tha so very appreciate you joining Masan ngasi manu hunagi tharong ngasi edition si karam to bi bagi ko kan ber pe yagani koi mail id impactvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to berga comment and the feedback tha ber pe yagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off.